hlekane vayingiseri wa Mavonelo na FM na ku hlekanisa kolonga ngisela station shirko eka nhlekano siku ra namuntlha I ravumbirhi siku hi leri ra vu-10 ra n'hweti ya Mudyaxihi lembe ra 2022 ni khalanga pet matshevo le n'wana ri smart wa jimo xitlangwa xingiritano wa xicaca na makunene wa ndandadzi ta ka wena twini ri la studio 13 ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula hi ku haxela wena twini le ka Facebook ya Mavonelo na FM makomba ndlela se loko ta vona ku hi endla yini la studio xa hina eka nhlekano siku ra namuntlha chavi u nga endlela website yaleyo u nga endlela Facebook page rero i kota ku vona ku hi fambisa ku yini ku ya emahlweni namuntlha mahungu ya tele vayingiseri wa mehe mahungu ya tele swinene ku na timhaka letiya ta machudeni na mama le University ya Stellenbosch laha ku nga vulavuriwa hi timhaka ta ku un'wana I endle sweswi ya nga endla swi tisa swivulavula swa ku tala van'wana va ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na swivulavula swa muxaka wolowa hi ku I vana xana vana va rhungiwe hi vatswari ke ku famba ni mi ya endla leswiwani hayi vanhu lava va na xihlawuhlawu ku sukusela khale va dyondzile kole ka vatswari va vona eya se swi vula ku na loyi a nga dlaya muchudeni kulobye a Soweto I swi dyondze ka vatswari va yena ke hikokwalaho ka yini leswi swa xihlawuhlawu ku va leswi dyondziwaka ka vatswari va vona kambe leswin'wana swa matikhomelo yo biha machudeni ko va machudeni va ngo tikhomela vana va ngo tikhoma ku biha kambe a va swi dyondzanga ka vatswari va vona ke a hi mutoneni vayingiseri wa mehe kumbe angula mukuyini ka mhaka yaleyo le ka 015 297 1855 hi ndlela yoyoleyo handle ka sweswo ku na timhaka leti ta ku tlakuka ka nxavo wa mafurha lama languteriwa ku ma nga tlakuka hi ku lomuya ka ku tlula tirhandi tinharhu eka n'hweti leyi loko yi fika makumu ku nga swivilelo swo tala leswi nga hetela ku swiveka ntshikelelo ka vutomi bya maAfrika-Dzonga ngopfu loko kha yi langutana leswaku lava va Reserve Bank ya Afrika-Dzonga na vona va hlanganeni vhiki leri hi ravumune hi nga hetela hi twa loko ri na ku tlakuka ka leswi va swi vitanaka ntswalo wa mali yo lombisa hi ndlela yoleyo kambe hi sungula hi ku bula na va DA endzhaku loko va kombise timhaka ta ku Eskom a yo fanele yi vekiwa eka leswiya swa ku I state of disaster xana va kha va vula yini hi ndlela leyo hi ta twa hi vona ku va lava ku fikelela yini hi ndlela yeleyo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku tolo a hi vulavula hi va stage 3 load shedding hi ndlela leyo Caleb Kachali ya va koho ku va hi ta bula na vona kambe ke hi nga se bula na vona a hi koti ku na hi khometi timhaka hi le ka 015 297 1855 tirhisa mathevela dprsabc.co.za Afrika Munghana I Twitter handle kumbe I bela riqingho ka 015 297 1855 handle ka sweswo u nga kandziyisa rito eka nomboro yaleyo ya 071265 9860 hi ndlela leyi ta kota ku va hi twa ku we rito leri nga ri kandziyisa ri va ri kha ri angola ri ya kwini famba na tinyiko Morgan Chivambu nongonoko I Afrika wa vulavula ka Mavonelo na FM makomba ndlela yo minkarhi hinkwayo loko mina na wena hi hlanganini eka nongonoko lowu hi tshama hi kha hi vulavula hungu rin'we ntsena ku nga leri Palamende ya rixaka leyi I Afrika wa vulavula Palamende ya rixaka leyi I Afrika wa vulavula 015 kandziyisa rito ka 0712659860 tirhisa mathevela dprsabc.co.za Afrika Munghana I Twitter handle vayingiseri wo sungula hi loyi I nhlekani hayi minjhani buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani hayi tsakile a khensa man mhaka leya machudeni leyiwani mina hi ku vona ka mina leswi apartheid yi nga swi endla hi ta tshama swi ri na impact ka hina vanhu so leswi vana va valungu va swi endlaku va fanele va va very careful because now hi tshama hi kha hi swi tiva ku hi na swilondza leswo ka swi nga holangiki leswi hi swiendlo swa vona swi tshama ku swi kha swi pfuka loko n'wana loyi a mulungu a endle leswi a nga swi endla leswo teka mhaka ya lowun'wana swi ti kombisa straight ku wa ha ri na ndyondzo yaliya ya vu-apartheid ndo n'wana a nga swi endla swo huma ndzeni mara hi mhaka ku hina ha swi tiva ku valungu va hi endleni khale hi swi teka hi ndlela yaleyo kwala mi taku koho hi ku vana I vana vana ku na swilo swo tala leswi va nga swi endlaka na sweswiya swi nga ndliwa hi vana kun'wani wa kuma ni tshemba ku lama nga kula kona a mi swi vona mi kuma loko I dya swakudya swa wena kama n'wana ta tsutsuma un'wana mi kha mi huwa a fika ku khoma andla sweswiya kumbexani ni ta ku yini hambi ni to rheta a fika a humesa moya kwala i nge le ku dyeni kona a ndlela swi va vutomi ku yiwa mahlweni
vutomi byi va byi ya mahlweni mara loko hi langutisa Amerika phela hina swilondza leswi swi nga ku vaveni swinene leswi swin'wana swo ka swi nga solviwangi swi hela swi tshamiseka kahle leswi swin'wana loko ri ku i hlangana na vona van'wani vanhu va hlangana yin'wana va etaku hi ndlela liya va tsandzeka ku twisisa ku apartheid yi hundzeli khale se loko ri ku ya humelela swilo swo fana lawa hi xi classify ku handla swilo swa apartheid munhu yaloyo maka ku a fanele a respecta munhu un'wana hi ndlela yin'wana wa swi twisisa se swi vula ku matsundzuka ku na xichudeni lexi nga dlawa a Soweto vhiki leri nga hundza ene mi swi twenyana a swi zangi swi va mahungu ku fika kwalani a swi ta va swi va mahungu loko a ku ri na muntima na mulungu hikuva swi ta va mahungu loko va ri va timakulobye hi mahungu ha nchumu swi hi ndlela hikokwalaho ka yini ku fanele ku nghenisiwa vatswari ka swilo leswi vana va nge le ku swi endleni vatswari ka nkarhi hinkwawo va fanele ku va va nghenisiwa hi mhaka ku a ni ri vana ti-minus maswo vana ti-minus loko n'wana a ri handle hi minkarhi yo tala i reflecta leswi a nga dyondzisiwa swona kaya so hi minkarhi yo tala loko a endle leswi na ku va kumbexani hi nga ya n'wi report hi computer hi fanele hi nga involve vatswari va yena leswi vula ku sweswiwani hi langute ku vatswari va yena va ta responda va ku yini hi mhaka ku n'wana wa vona u endleni yini mi nga kuma ku yena i mayina hi ndlela we ya ku a nga swi koti na ku yima a nga tenga emahlweni ka court maswo hi fanele hi nghenisa vatswari ku mi n'wi dyondzise yini n'wana loyi why a kota ku endla swilo swa ku loko ku mi dyondzise swilo swa kahle a ta kota ku nisanana ku endla swilo swo vonaka swa kahle hayi swo fana swilo swa nga swi endla liya nemetweli bot nkesi inkombo ta mina 015 297 un'wana vayingiseri hi loyi nhlekani hi mamukereli ka Munghana Lonene FM nhlekani ku na munhu la a ku tikombi ku ri na munhu la 015 hi swi hambanisisa ku yini vayingiseri wa mina ku sweswiwani lava i vana vo ngo huwa kumbe hi ndlela leya nako swi vula ku vana lava va nge le ku hi xaniseni laha handle la hi vugevenga hi yini va swi kumeka vatswari va vona hi so hi vula ku swona ke hi vula sweswo ku swigevenga leswi hi vulavulaka hi swo masiku hinkwawo i mhaka ya vatswari va vona hi so hi vula ku swona ke hikuva van'wana va ta vula ku a hi mhaka ya hina a hi mhaka ya vatswari hi ndlela yaleyo vana vo va ka swiyimo swoleswo un'wana vayingiseri loyi nhleka Munghana Bonisa hi pfukeni minjhani papa hayi pfukile na khesa bukoni sangula ku nghena munhu mina ni lavula heli ya xikolo leyi hey hina hi tirha ku mapurasini ha swi vona leswi hi koma siku leyi a valungu ni munhu wa tima a nga mi tika ha ri nchumu leswi suka ka vatswari va valungu a mutswari loko a vona munhu wa tima kumari a nga ri nchumu ni se vana lava va swi tika kona leswi manito butita ne vayingiseri leswi so mali yako ya hela la nemetweli papa 015 tirhisa mathevela dprsabc.co.za ku nga ri khale hi ta va hi kha hi bula na nkulukumba Caleb Khatchalia va sukaka ka Democratic Alliance hi langutaka timhaka leti ta va ka Eskom kambe ke a hi tweneni vayingiseri loyi nhleka kalanga na vaxumi na mina na momo lerisongo a hi va voni minjhani hayi pfukile I can't ku tika yini ni vutisa xivutiso swin'wana no twa ingaku van'wana a va xi hlamuli za ni thintheka ku hi ndhava loko ko va vana vambirhi lowun'wana a huma ntsungeni lowuya lowun'wana a wa hala loko va lwa yi fanele yi suka ingaku leyo hala ntsungeni liwa i lo rhumiwa loko ku ri lava hala ka hina vo huwa ana vhele i vanhu me ni twa ingaku vana va hina swilo swi nge apartheid a swi tivi ni twa ingaku hambi wo n'wi dyondzisa ku apartheid i yini wa ha ri hava laha nga swi tirhisaka kona vana vo huwa vona hi xivona ho swi khiva hi swi hindzeleta ku fika laha swi hi vavisaka ngopfu lexi a ni vona nga xi fanele xi humelela a ku ri ku nga langutiwi muhlovo wun'wana loko n'wana a endle xihoxo swi vulavuriwa ku a swi sasekangi ku nga ri hi ku languta muhlovo hi hetelela hi ti vavisa ngopfu mi ni twa ingaku vana va ha ri innocent mara luya a nga a yunivhesiti a hi mhaka ku u rhume hi un'wanyana ko va na xin'wana xa nghena endzeni ka yena
leswi ni nga tshembeki ngopfu ku nga va ku ri mhaka ya vulungu a hi yimeleni vulavisisi byi nghena byi tirha hi ta n'wi tiva kahle loko ho kuma report ya vulavisisi byi ta endliwa ni ta kuma ku miehleketo yena yi vavisekile ku sukela khale a nga swi endli ka liwa ntsena swi kona swin'wana a nga swi endla ni le ka vana va ku hala aganyeni ra ka vona swa swi nga tshamisekanga hi nga titwisi ngopfu ku vava hi ku ti tshandza ngopfu a na vhele hina hi nga va ganga lera hala ma swi twisisa kambe mi ri yini lava nge xin'wana xivangelo i ku na swilondza la ni va twile loko xilondza xi hola ivi loko moya wu pa ivi a na vhele ku na xilondza xa mehe moya lowu wu tele xilondza xa mina xi nge holi hi ku ni xavelela swona ku a hi holeni hi ku tivisa ku hi nga loko moya wu ba hi ri na xilondza a hi xifiningeteni hi ku i moya wa namuntlha hi nga ri hi mhaka leswiya moya lowu bela ku ta pfana na xilondza xa mina vantima leswi hi tsandzekaka ku amukela ku nkarhi sweswi i wa hina wa ku va hi rivala na ku tisa ku a hi hinkwaswo swi nga swa apartheid xin'wana na xin'wana xi humelelaka ho twa nga swi tlhelela kwaleyi phela apartheid a ku ri nawu and nawu lawa wu dlayiwile mara maendlelo yan'wana ya endla yini mi lave ku tshinya vana van'wanyana va vona van'wanyana va va endza va huma tikweni ra hala ku tikumela ngopfu hala north hala va yintshwa voko halo mara loko va ka hina va hundza a va voni nchumu swi ri ku vana a va fani kasi na swi tikomba kahle ngopfu la a nga na problem hi hina vatsonga lowu xin'wana xin'wana xi ndlaku hi lava hala hi twa ingaku yo rhumiwa kasi i vubihi lebyi nghenaka aka n'wana wun'wana na wun'wana mahuwela man'wana na man'wana ene n'wina mi tirhisi rito rin'wanyana mi chava ku vula ku fansikile a hi nchumu sweswo i ririmi ra hina ku munhu wa fansikile u fansikile maswo se ena ku huhiwa mi kuma i khiti dyela xikwa xa wena munhu a fika koka a ku koka a fansikile kwala ku tsutsumisaniwa loko ku bananiwa ivi vutomi byi ya mahlweni a swi nga khathaleki ku huma aka xitarata xihi kumbe ka ntlawa wihi so hi sweswo mina twa ingaku hi ti twisa ngopfu mbilu ku va hi ku swi koka ku swi vula ku swi heta nkarhi wo leha swilo ku tshamiseka swi a swi tshamisekanga mara a swi vuli ku loko lifentane liya ri ndleswi ri nga swi endla ri yimela ntlawa lowu hinkwawo se hina hi dlawile hi mhaka mintirho ya xona mara ku va mavonelo ya mina hi ku mavonelo ya mina vhele i mavonelo ya mina ni mi twi hlayisekani I can't 015-297-1855 ta sungula hi tsutsumela le ka lava va DA hi twa ku va ri yini vona hi timhaka ta xiyimo lexi xa gezi ri le ku mukavanyeteni ku fika kwihi timhaka leta gezi eka tindhawu leti mi kumekaka eka tona mingiseri wa mehe ngopfungopfu loko hi languta timhaka ta ku tolo a ku vulavuriwa hi stage 3 lexi swi nga tivekiki ku ta hetelela ku ndleka yini ku ya amahlweni se hi ya ka stage 5 hi ya ka stage 6 hi ndlela yaleyo khaleni ka khaleni ve ri lava loko hi sungula load shedding malembe ndzhaku hi 2008 a yi jikajika ka 1 yi jikajika ka 2 sweswo kambe ke sweswiwani swi tikomba ungeti xiyimo xa ha ri tani se swi ya swi tshikelela swinene nkulukumba khatali ya yi nga ta va ka hi bula na vona kahle ka na siku ra namuntlha va suka le ka Democratic Alliance mi nga rivali hi ta bula na tatana Isiaah Mhlanga hi bula na vona tani mutivi wa economy hala ntsungeni wa hafu ku bila awara ya n'we hi languta ka timhaka leti antsungeni wa hafu ku bila awara ya 12 hi languta ngopfu ka timhaka leti ya ta ku tlakuka ka nxavo wa mafurha hi ndlela yeleyo. Mr. Khatali, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Good afternoon to you and the listeners. I understand as DA you're calling for Eskom to be put under state of emergency. If I quoted you well, why? Well, we've called for a state of disaster to be declared around Eskom because we are now have had more load shedding this year and this month, in fact, than ever before. The trajectory, as the Minister Gordhan himself said, although he said it quite lightly, that the trajectory possibly that we could go to is stage 8 load shedding. After stage 8, there's blackout. If we are, and we are already being mooted to be on stage 4, if we go to stage 8 and we go to blackout, there will be dire consequences for everyone in this country, business, ordinary people, infrastructure,
water pumps, sewage pumps, you name it. Not to speak of the impossible madness we'll be visiting on our economy. So what we're saying is, government, this is about the nation's future. Let us put politics aside. Let us do what's necessary to fix what is wrong in Eskom. You haven't been able to fix it over many years. Actually, you've been part of the problem for many years. Let's get this declared a state of disaster. Let's put an independent commission full of experts and a whole of society approach that gets all the stakeholders around the table, and that within a short time frame decides what we can do, how we're going to fund it, how we're going to fix it. And then ensure that we keep the lights on. Because if we turn the lights off or we put our head in the sand while the lights are going off, then we are going to end up in a very dark space. You're talking about putting our heads on the in the sand, and I'm trying to check when we were dealing with COVID-19, for example, our president was always on television talking about the issue of family meetings, where how to go about navigating the issue of the pandemic. Are you suggesting the same situation so that we can get to the bottom? No, what we need to do is we need to declare a state of disaster. We need to get the experts around the table and the other stakeholders around the table, and we have to say, all right, this is what needs to be done immediately. It's not a question of just a talk shop. It's a question of action, and how that action is going to be funded to keep the lights on. Governments are supposed to be proactive, not reactive. Good governments, anyway. So, if we can take a proactive stance that prevents us from going to a state of complete disaster as far as electricity is concerned, then we are being responsible and we are addressing the issues. This is not a new call. 8 years ago, Professor Anton Eberhard, a respected professor in the field from UCT, called for a state of inquiry. It fell on deaf ears. There have been numerous other calls. Chris Yellen, an expert in the area, has called for similar measures. The CEO himself of Eskom and the COO of Eskom, overall, sir, have just today said that we will not be able to meet the situation. Now, if that doesn't represent a crisis that needs addressing, then and we are unable to say, let us understand this, call the state of disaster, use whatever levers are then provided to us to say we're going to deal with this and we're going to deal with this forthwith. It gives, many people won't like it. The unions won't like it. NUM is asking for a 15% increase in wages at Eskom, where the wages are already high. And the 15% is way over inflation. But those sort of things need to be dealt with, and to say, no, that is not possible. There's a state of disaster here in place. We are going to fix this. And we'll talk about all these things when we have a stable and available and affordable supply of electricity. I'm happy you quoted this Eskom COO, and I was about to ask, based on the press briefings that they are giving on a day-to-day basis, are you getting where the problem is actually? Because some people are saying that it's even difficult to detect exactly where the crisis is at Eskom. The crisis is the lack of generator capacity. And with old, aging power stations which are stacking up and you have planned and unplanned outrages which cause this, even the new power stations which were supposed to solve the problem, bear in mind that Medupi and Kusile were producing at full power, that would be 25% of the nation's needs. But Medupi and Kusile don't produce at full power. And so the problems are in the old and the new. Then there needs to be an opening up to deal with this. In parallel, we have to say what other generative capacities can we bring on stream. Let's cut the red tape. Let's allow independent power producers to produce at breakneck speed. Let's
let's take all the impediments away. Let's allow this. Let's allow independent power producers to alleviate this problem. Let's quantify how much they can alleviate. What needs to be done in the interim? What will it cost us in diesel, which we are running short of and which costs the earth? How are we going to fund and plug that? And in parallel, what is the shortest route to say we are going to now put in place new generative capacities, whether it is gas, or other measures? What needs to be done? And if these are not being addressed in a way that says it's not business as usual, this is an emergency, and we are dealing with it as such, then we are failing in our duty. And we'll fail when we'll know we failed when the lights go out. I want to take news headlines because I still want to check with you as to, since your announcement, since you said that this Eskom should be put on a state of disaster, what has since happened? Has there been a movement towards that direction? Are people hearing what you are saying? But let me first take news headlines. Ebala bulana bona inkulukumba kachali abasuka ka Democratic Alliance ka ilang takat makata ku ongeti baranganyeta kumbishani kulang tuwa ku timakata Eskom tivekiwa ka xiyimo xa khombo ku endla leswaku ku ta hetelela ku langutiwa kumbe ku ololoxiwa timhaka ta xiphiqo xa gezi lexi xi vonaka ka xi ri kona. Ta vuya hi samahlweni na vona hi twa ku vele ku va twenike loko va kha va vulavula leswi kambe ma hi sungula hi twa ku mahungu ya ora yin'we ta yimisekweni a hi amukeleni bongi n'wamngwanati maluleke ya bongi nongonoko wa Afrika wa vulavula lava hi ngele ku buleni na vona inkulukumba khatshali ya xirho xa parliament xa vandla ra Democratic Alliance tlhelo shadow minister ya public enterprises lava hi ngele ku languteni ka timhaka ta xiyimo xa le ka Eskom hi ndlela yo yele. Mr. Khatshali, thank you very much for holding the line for us. Before we go to the way forward after you shall have made these announcements, let's go back to the IPPs. What kind of role are they playing in the situation that we are at in as far as power production is concerned? Well, currently there's some IPPs which are producing, and a little bit is going on to the grid. It is certainly not sufficient. There is capacity waiting in the wings to come on, but it is blocked by red tape essentially. If you remove those blocks to it, that can come online immediately. That is largely renewable resources. Now, renewable resources are necessary, and every resource that we have actually at our fingertips we must bring on. Some cost more than others. Some are immediately available. Some are available in the medium term and the long term. This needs to be mapped on a timeline. I have never seen a timeline from Eskom or from the Department of Public Enterprises which says, here's the problem, this is the gap, this is how we need to plug it. We're going to plug it in the following way. We're going to use emergency measures to keep our peak supply on. We're going to do the following to keep what is called mid-merit burning. And then we need to do the following to ensure that our base load is maintained. It needs to be done in this way, at this cost, by these people, to this effect. Surely that's how you run something. Everyone can look at it and say, hey, this particular measure that you've put in place here has got the following problems. It hasn't worked here, it hasn't worked there. What are we going to do with it? How are we going to fix it? That's called transparency, and transparency is needed now, because if we don't have that, we'll just have more of the same, and that's going to be a very sad situation. It's almost a week as we conclude, Mr. Khatshali. It's almost a week since you made this announcement. And has there been any movement? Is there anyone hearing you? Are you moving for maybe a parliamentary debate in this regard? Well, we've had a parliamentary debate just recently on the issue. We'll push for more measures in Parliament. We'll push our pushing committee, certainly. My colleagues in mining and in energy will do exactly the same. It hasn't fallen on deaf ears. In government, there's no response. Safe to say that they don't, as they've said in the past, it's not necessary at the moment. But as I said earlier on, a number of experts and a number of people in the area who are knowledgeable in the area have welcomed the call and said this is absolutely necessary. It must be done now.
They use different words. But, some say that, it's a state of disaster must be declared. Another one uses the word crisis. The other says the emergency measures are needed immediately because we can. But it's all the same language in essence. It says the same thing. It's supporting the basic core. I'm not hung up on what you call these things. We need action, and we need it now. Mr. Kachalia, thank you very much for your time. We really appreciate it. Great pleasure. Thank you. Inkulukumba Kachalia basuka ka Democratic Alliance va ka vulavula timhaka ta ongeti ku ta laveka ku vanhu va yima hi milenge ku langutiwa xiphiqo lexi xa timhaka ta mphakelo wa gezi ku swi veka ku nxungeto ka timhaka ta matirhele ya mabindzu na vutomi hi ku angarhela ka maAfrika-Dzonga ya ka tatana Isiaah Mhlanga bona hi bula na bona hi kha hi languteka timhaka leti ta ku durha ka swilo se swilo swa durha hi ndlela yaleyo na ku kule ku tikeni swinene timhaka ta gezi ti le ku hlupheni timhaka ta ntswalo wa mali yo lombisa swi le ku hlupheni ku tlakuka ka mafurha swi le ku hlupheni swin'wana swa swiphiqo leswi hi nga langutana na swona tanihi maAfrika-Dzonga swi hetelela swi veka ka xiyimo xo tika swinene. Stage 4 hi laha se hi nga kona se xi vula yini swi vulaka ka duty restaurant na madyambu ku gezi ri va ri fambini hi ndlela yaleyo se lava tirhaka hi mabindzu yalawo ve le hansi ka ntshikelelo mi ta tsundzuka ka va ri hansi ka ntshikelelo na hi nkarhi wa COVID-19 na sweswiwani swi le ka tikiseni xiyimo ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo. N'wana ni rhumele hungu rin'wana la i ri yera Khazamula Eric Makam i Twitter handle yakwe a ni kombisa vandla leriya ra CCC a ringeri la ku tlangela siku ra vantshwa Afrika-Dzonga. CCC i vandla ra Citizens Coalition for Change ra le Zimbabwe se ri ta va ri kha ri tlangela siku ra vantshwa Afrika-Dzonga a Hillbrow. se ri fike njhani la hayi na ma ni tivi ku yi fike njhani hi ndlela yaleyo botpet durhele ra cooking oil ri ni pandzisana nhloko swa antswa va hi vuyisela wholesome i Justice Court ntwa swona va ku fish oil ya durha ntwa swona va ku fish oil ya durha a ni tivi mi tirhisa ku ndla yini fish oil yi tirhisiwa hi vanhu va lavo ka va nga koti ku sweka xin'wana na xin'wana xo lava ku chachamisiwa 015-297-1855 ni rindzele ku bula na Mhlanga hi nkarhi lowu nga hete kumberi hi twa ku va ri yini loko xiyimo xi tetani loko swi ta ka timhaka ta matshamelo ya swilo ikhonomi ya hina yi le ka hansi ka ntshikelelo swinene. Tatana Mhlanga nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Inhlekani Butpet inhlekani ka vayingiseri va Mavonelo net. Ikhonomi ya hina yi le hansi ka ntshikelelo swinene tatana Mhlanga na timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana a swi hi veki ka xiyimo xa kahle hi ndlela yaleyo leswa load shedding sweswiwani ku na ku chava ka timhaka ta ku tlakuka ka mafurha. Mi nga hi nyika xifaniso xa ku kahle hi le ka xiyimo xa njhani tanihi maAfrika-Dzonga loko ku kha ku ta swivangelo leswi na ku swi boxa ku la economy tanihi mi vula yi le ku tikeriweni swinene vaakatiko va tikuma va ri karhi va tikeriwa loko hi languta gezi ra durha ti-price leti ni ka le henhla hi languta petrolo hi June hi hleketa ku yi nga ya ehenhla hi kwalomu ka 3 rand 50 matsundzuka ku ri na 1 rand 50 liya mfumo wu nga yi susa eka ti-levies ya hela rero la hela ku hela ka n'hweti leyiwani swi vula ku loko ku mfumo wu ta wu vuyisela 1 rand 50 liya eka nxavo wa petrolo hi languta matirhelo ya oil industry hi languta matirhelo ya rand loko hi pimanyisa na dollar America hi hleketa ku swi ta kwalomu ka 2 rand ku engetela ka 1 rand 50 ku hela ka n'hweti leyi swi vula ku mfumo wu nga swi koti ku ya mahlweni ku na vaakatiko hi 1 rand 50 letiya ku ehlisa nxavo wa fuel. So sweswo swi vula ku vaakatiko va ta tikeriwa swinene kambe loko hi languta swin'wanyana nxavo wa swakudya wu le ku yeni ehenhla hikwalaho ka madzolonga kumbe nyimpi leyi nga Ukraine na Russia nxavo wa wheat wu le ku yeni ka le henhla ku matiko lama ma na xiave xikulu eka nxavo wa swakudya misava hinkwayo sweswo hi swin'wanyana leswi hi swi vonaka ku swi ta tikela maAfrika-Dzonga
hi hala tlhelo bangankulu ku nga South African Reserve Bank yi hleketeleriwa ku yi nga ha yisa ntswalo wa timali a henhla hi kwalomu ka half a percent hi Ravukune leri taka swi vula ku vaakatiko va ta va tikeriwa swinene loko ku swi ta ka ku hakela swikweleti swa vona. Loko vulavula hi ku tikeriwa ka vaakatiko a ni kha ni vona la un'wana wa vativi ikhonomi ka kombisa ku vatirhi vo tala Afrika-Dzonga va hete va ku fika kwalomu ka 80% va hete muholo wa vona hi masiku ya 5 ka n'hweti swi vula ku swi le ku tikeni swinene ku na ndlela leyi hi nga yi tirhisaka tanihi vatirhisi ku huma ka xiyimo lexi. Xa nonoha swinene ku xa nkoka i ku vo tala va lahlekeriwe hi mintirho matsundzuka hi 2020 ku ri na kwalomu ka 2.3 million people wa vanhu lava va nga lahlekeriwa hi mintirho eka valavo ka ha ri na 1.9 million lava nga se kumaka mintirho ya vona back swi vula ku vo tala va lahlekeriwe hi mintirho. Loko hi languta matirhelo ya ikhonomi ya matikombi ku ma ta tumbuluxa mintirho yo tala hi hala tlhelo van'wamabindzu na vona va le ku tikeleni swinene hikwalaho ka ku swixavaxava leswi va swi endlaka swi va pfuna ku va swi kota ku xavisa tinhundzu kumbe vutleketleri naswona swi le ku durheni swi vula ku va fosteriwa ku va hungusa ti-cost ta vona ende loko va hungusa ti-cost va sungula hi ku hungusa nhlayo ya vatirhi so sweswo swi vula ku hi le ka ku tikeriwa swinene swi vula ku vaakatiko swo boha ku va tsema lomu va kotaka ku va nga tsema kwalomu ka ti-spending va siya leswi swa nkoka ntsena hi sweswo swi nga endlaka ku va swi kota ku va ya mahlweni na vutomi kambe swa ha ta tika swinene. Se loko hi languta rand a yi le ku tirheni kahle i ncini lexi xi tshikelelaku rand hi ku na nkama wun'wana laha a hi hleketela ku yi ta va hansi ka ntshikelelo yi vonaka yi ri strong vanhu va ka n'wina ti-economist mi tlhe mi vona konge timahlamala ku hikokwalaho ka yini rand yi ri strong hi ndlela liya kambe sweswi yi tikoma yi kha yi tsekatseka hi ndlela yo ka yi nga ri kahle yi koka yini. Matirhelo ya randi ma suka eka matirhelo ya timali ta misava hi swo swikulu leswi swi endlaka ku randi yi va yi tsekatseka leswi hi swi vitanaka volatility hi xinghezi leswi swi endlekaka la Afrika-Dzonga swi na xiave xitsongo kwalomu ka vuma 30% xiave eka matirhelo ya randi 70% ya matirhelo ya yona ma endliwa hi leswi swi endlekaka amatiko man'wanyana lexikulu i ku bangankulu ya Amerika yi va yi tlakusa ntswalo wa timali xihatla xa njhani kumbe ku fika kwini ma swi tsundzuka ku va tlakuse ntswalo wa timali kwalomu ka half a percent eka n'hweti leyi ku landzela ku tlakusa ka vona ntswalo hi kwalomu ka kotara ya percent hi March ende va ha hleketeriwa ku va ta tlakula ntswalo wa timali eka ti-meeting leti taka hinkwato swi vula ku dollar ra America yi ta va yi tirha kahle swinene leswi vulaka ku timali ta ti-emerging markets leti hlanganisaka na Afrika-Dzonga ti ta tikuma ti karhi ti tsekatseka ti karhi tiwa loko ti pimanisiwa na dollar ra America sweswo swi ta endla ku Afrika-Dzonga ri va ri tikeliwa mbele. A hi languteni ka leswi nga endliwa hi tiko ro fana na Russia tatana Mhlanga tiko ra Russia ri teri loko va sungula ku yi vekela swikhiri ri ku un'wana na un'wana laha xavaku gas ka hina kumbe oil kumbe sweswi a nga ta xava swona ka hina a xavi hi ruble ivi ni vona na president Emerson Mnangagwa va vona nga ri navo va lava ku ta swi tirhisa va vona nga ri kumbexana swa tirha swa tirha maendlelo ya muxaka loko ri ya tirha hikokwalaho ka hina Afrika-Dzonga hi nga teki xiboho xa ku okay ti-minerals ti nga kona la Afrika-Dzonga un'wana na un'wana loko a ti hakela hi tirhandi. Swa tirha kambe a swi tirhi ka matiko hinkwawo loko hi languta tiko ra Russia hi rona ri supplyaka a gas aka Europe hinkwayo ri supply gas ka matiko mo fana na vo Germany vo Poland vo UK na man'wanyana a Europe ende hikwalaho ka ku mali kusuhani na Russia swa olova ku va yisa gas eka matiko lama swi vula ku swi nge va oloveli ku va cinca ti-suppliers ta ti-gas hi nkarhi wa xihatla so va boha ku va xava gas leti suka eka Russia so Russia yi tikuma yi yime kahle loko hi langute hi tlhelo rero
loko ho languta eka matiko man'wanyana a va xavisi swilo swa nkoka leswi swi nga wisaka ikhonomi ta matiko loko vo a va nga xaviseli matiko lama loko va nga xavi hi mali ya bangankulu ya vona. So sweswo hi leswi endlaka ku swi nga fani eka matiko man'wanyana. Loko hi languta tiko ra Russia ri supplier commodity ya nkoka swinene ku nga gas leyi va nga swi koti ku va nga yi kuma hi nkarhi wa xihatla eka matiko man'wanyana. Minkarhi ya ku tala loko ni vulavula na n'wina eka hetsela tatana Mhlanga mi vulavula hi swin'wana mi swi vitanaka structural reform ya ikhonomi ya hina. Van'wana va ku loko ku tlakusiwa kumbe ku chichiwa ti-interest rates ka ti-economy to fana na va America swa twala hi ku ikhonomi ya vona yi pfa yi kula ya hina khale yi khisamini hi matsolo. Se method lowu nga le ku tirhisiweni ka timhaka ta ti-interest rates wu vulavurisana na xiyimo lexi hina tanihi Afrika-Dzonga eka xona? Wa vulavurisana na xiyimo. Ti-structural reforms a hi swilo swo nonoha ku swi twisisa swo fana na ku vatirhi va tshama kule swinene na lomu va tirhaka kona swi vula ku va spenda timali to tala ku ya mintirhweni. Sweswo swi endla ku va sala va nga ri na mali yo enela ku va endla swin'wana na swin'wanyana. Hi languta tinhundzu ta hina ti famba hi mapato a handle ka ku ti famba hi switimela hi ku switimela swi endla ku swi nga durheli van'wamabindzu loko va fambisa tinhundzu ta vona. Sweswo swi endla na ku lomu mapatweni ku na ti-accident hikwalaho ku na titiraka to tala swi vula ku mafambiselo ya tinhundzu ta hina a ma yimangi kahle. Loko hi languta sweswi hi le ku langutana na vo stage 4 stage 3 ta load shedding swi vula ku a hi na gezi leri eneleke ku ikhonomi yi nga ya mahlweni yi tirha kahle. Sweswo hi leswi hi swi vitanaka ku i structural problems ta ikhonomi swi vula ku hi fanele hi swi cinca ku swi cinca lokuya hi loko hi ku vitanaka ku i ti-reforms leswi swi lavekaka. Kambe loko ho languta eka bangankulu yona yi langusane na ku lwisana na inflation hikwalaho ku loko nxavo wa tinhundzu kumbe vutleketleri byi karhi byi ya henhla hi nga voni ku ya ehenhla ka muholo swi vula ku vaakatiko va ta tikeriwa swinene. Hikokwalaho swi ri swa nkoka ku bangankulu yi va yi lwisana na inflation ku yi va yi ri hansi. Se loko swi ri tani hikokwalaho ka yini ti nga cinciwi maendlelo lama ku vatirhi loko ku ri joni xikombiso ti-flat ti nga hijackiwa ti lunghisiwa vatirhi va tshama kusuhi na le mintirhweni ya vona ku lunghisiwa switimela hikokwalaho ka yini swi nga endliwi sweswo ku lunghisiwa timhaka ta Eskom na gezi ra vona sweswo ni ta swi veka hi xinghezi ku a ni na rito ra Xitsonga ku na vested interest. Ku na lava va vuyeriwaka swinene hi ku ikhonomi yi nga cinci yi ya mahlweni yi tirha hi ndlela leyi tirhisaka xiswona sweswi. Se lava va vuyeriwaka vona va pusha back ku ikhonomi yi va yi transformiwa hi ku swi vula ku va nge he vuyeriwi hi ku fana loko se ikhonomi yi va yi cinciwile matirhelo ya yona. Sweswo hi swona swi endlaka ku va na ku nonoka eka ti-structural reforms leti hi nga na tona. Ku vuyeriwa va mani vafambisi va tiko va mani van'wamabindzu lava va vuyeriwaka hi swinene hi nkarhi walowu nga kona hi nga kala hi nga boxi mavito. Van'wamabindzu ivi lava va hetelela ku va diza kumbe va vulavula na van'watipolitiki ivi milawu yi nga cinci. Ma swi vona ka ni mi tweli Mhlanga hlayisekani khensi swinene nkarhi wa n'wena. Inkomo i tatana Isiaah Mhlanga mtivi wa economic suka Alexander Forbes lava hi bula na vona kahle kana sukana namuntlha va ka hini ka xifaniso xa laha tiko ri nga kona. Maswiti un'wana i tshame ya vula ni swi vurile na tolo a ku ri van'watipolitiki minkarhi ya ku tala a va vi va ta na switshunxo kambe va ta na swiphiqo kambe minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi hleketa ku van'watipolitiki va nga ta hetela na swiphiqo na swintshunxo kuve a swi nge koteki sweswo. Hungu leri va nga hetsela rona tatana Mhlanga ri vulavula kahle ku hi lava vanhu va swi tiva ku loko ho lunghisa leswi na leswi ku fana na swehlo swi vuriwaka ku van'watipolitiki vo tala va na titiraka. Van'watipolitiki vo tala va na mabindzu ya titiraka. Se loko va ri na mabindzu ya titiraka swi vula yini? Swi vula ku a va na mhaka na ku xitimela xa tirha hi ku loko xo tirha xi ta va dlayela bindzu ra vona. Ma va mhaka ko ai khona man. N'wina mi ri 015 297
1855 takaleswi xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula. sweswo miyingiseri umngena lona FM ni ngutiminete ntsene ku nga si ba awara ya 13 awara ya 13 mahungu ya misava na bongi n'we na tima luleke ya rini mahungu ile ka 015 tirhisani kumbe mkandziyisa rito ka 0712659860 ile ka xiyimo xo tika swinene. Calvin Maleza i ririxile Buthpet ku hanya a South Africa swi lava mbilu ku nga ri khale hi ta pimeriwa ku bebula vana hi government ya hina. Calvin Maleza lavula ku sweswo ku vula ntiyiso load shedding yi vangiwa hi masipala wa Joni. Vanhu hinkwavo lava tshamaka ka City of Johannesburg a va xavi gezi ni kwala tlhelo ka xiyanimoya ya Thembisa Raymond Mchavi. Mi fika njhani ka ku mi tiva ku vanhu hinkwavo va xavi gezi Mchavi? Mi hlayela njhani kwalani Buthpet? Hi ku vona ka mina load shedding leyi yi nga kona la tikweni onge ko va na munhu loyi a vuyeriwaka hikuva yi ri kona. Loko a ku nga ri na loyi a vuyeriwaka a yi ta va se yi controleka Buthpet. I Andrews Thole a nga tirhisa Twitter handle yaleyo ya @Afrika Mungana 0152971855 tirhisa mathebela dprsabc.co.za @Afrika Mungana i Twitter handle. Hi ndlela leyo hi kota ku twa ku u angula u ku yini loko hi ka hi kongoma a mahunguri ya misava hi ndlela yaleyo. Kasi un'wana nga kandziyisa a nga rhumela tweet na yena a tisaka tlhelo rin'wana i ri Nhlekani Khalanga na muhumelerisi wa nongonoko. Mina ni yima na mavonelo ya vandla ra DA hi mavonelo ya kahle hikuva swa fana. Eskom yi le ku tsandzekeni ku phakela vaakatiko va roho Afrika-Dzonga gezi. Se Afrika-Dzonga se swi nga va kahle loko vo yi veka eka state of disaster ku fana na le KZN. Xivutiso ku ta va ku a KZN loko va veke xifundza lexi eka state of disaster ku endleke yini, ku famba yini? N'wana miyingiseri loyi Nhlekani. aya Buthpet njhani? Buto mina hi pfukile n'wina minjhani? Tile man. A khensa. Tile man. Buthpet nga khoma leya ningu ya vana va xikolo leyi. Yes. Ya Buthpet ni un'wana wa ku tiva ku ri hi na vanhu kahle hi ku ya hi valungu ku dyondza na tin'wetsi Buthpet. N'wana un'wana na un'wana lexi a xi dyondzaka i xi dyondza kusukela ka mutswari wa yena swin'wana wa xisati. A ni tirha mina ni tirha valungu ni tirha valungu ngopfu swinene ene ni tirha valungu na hambi ntsongonyana so ni kumana na valungunyana na vasati na vaxinuna xikan'we ndhawu yin'we so van'wana va kule kwala mavokweni ya mina. Wa n'wi kurisa n'wana milungu a sala na wena a huwa na wena a karhi a kula mara once Buthpet mutswari wa yena wa kota ku ta vutisa the 10 minutes 15 minutes ku ri nga hanyi ya xilexi a hi munhu nene hi leswi mina ni nga swi vona hi matihlo ya mina ene a ni kaneti sweswo na mehe ku swa endleka kambe leswi ni vulaka swona i ku hi fika njhani ka xiyimo xa ku loko ku swi khumba mulungu na muntima valungu va dyondzise vana xihlawuhlawu kambe loko hi languta leswi swi ngele ku loko va kha va yiva va kha va endla yini va tshova tindlu ta vanhu a hi vuli ku va dyondzise hina vana lava hikokwalaho ka yini. Awu leswiya swa ku yiva Buthpet so kahle hi ku ya hi ntiyiso swi nghenelerisa ngopfu hi ndlala hi ku ya hi loko malangutiselo ya mina loko se ni langutisile Buthpet. Ka nkarhi wa sweswiwa a ku na ntirho a ku na nchumu Buthpet un'wana namuntlha hi ndlela leyi swa endleka a nga dyangi kusuka nampundzu ku ta fika hi nkarhi lowuwani ene a faneke a dini munhu. So that's why munhu a teka decision a kota ku a vona ngaku ho ni ya yiva malamula kumbe ni ya yiva mahafana leswi a fanele kota ku diya vuswa. Why? Because a ka ha ri na ntirho Buthpet hinkwako mintirho yi hlanganyerini hi tele un'wana na un'wana hi matiko ra yena hi nghenini la kaya la se hi dya la vana va hina faneke va dya kona. So vo va tshameni makaya se na va va le ku dyeni Buthpet. Okay right Buthpet momi dyela ka leyiwani vanani unless se ri ku vula hi rito leri emapurasi man'wana va huma kona a fika hi ra xopo a fika a sungula ku xavisa xopo liya ekaya ka wehe
emakumu la ka we anga tholi na munhu we ikutana bakabona hi tichomi tichomba tolana se ni vona ku ri economy ta kula njhani phela loko mina ni tirha ni kula le ana hakela mali leyi ni ya suka ni ya xava hi yoho ni kota ku yi tsari chopeni se yena a nga tirhi ndlela yaleyo itekaka ya vona va tirha ani vhengele ra yena n'wina mi tsandza yini ku pfula ra n'wina na n'wina pfulani ra n'wina mi thola va ka n'wina ya ri pfula njhani mina ntirho karhi wu kala yena i ri pfurise ku yini hi ku na yena i lo ta kunene hi ku famba van'wana ve va ta hi milenge van'wana ve va ta hi yini hi vula ku swona hina vanhu va ntima hina ku ri a ni tivi ku ri ho va na ntirho ya njhani kumbe ho ka yi nga rhandzani ku fika kwini a hi mhaka ku ka yi nga rhandzani ha lolowa ni khensile swinene papa i ma ni nghenisa un'wana mi yingiserile ha lolowa swi helela kwalano enhlekani mi amukeleli ka munghana lone nta tsutsuma swinene hi rivilo lerikulu khalanga hi ku na wu vona nkarhi wu ri a mi koti no tsutsuma mara mi la ku tsutsuma hi mi twini khalanga loko hi ku n'wana i tekele mutswari wa yena swo va ngopfungopfu ku hinkwaswo leswo biha kumbe leswinene i ta va swi kuma ka mutswari kambe swo tala leswi n'wana a swi hanyaka hi leswi a swi vonaka hi swi hanya kaya masiku hinkwawo loko ni tshama ni kha ni vitana va makhelwana wa mina ni ku va loyi lava siku leri n'wana wa mina a nga ta ba n'wana wa ka makhelwana i ta tlhela n'wana ta vona va lowa i twe mina Stellenbosch khalanga i hanya leswi a swi vonaku leswi vatswari va yena masiku hinkwawo loko va ka driver na nkahlo la mapatwini na un'wanyana va vitanaku mavito lamo hambanana kambe loyi a nga humanga mavito phela nga vula mavito yo tsakamisela i swi toloverile xana loko mo langutisa mi lavisisa ku matimunyana ma yena i n'wana wa le purasini kambe hi swi hambanisisa ku yini i n'wana phela i n'wana munhu la le yunivhesiti khalanga i n'wana u vitaniwa n'wana hi ku i n'wana wa n'wana okay i muntshwa ke i muntshwa ene a nga ha ri n'wana munhu liya khalanga i kota ku hambanyisa leswinene na leswo biha hi nge vuli ku i n'wana luya a hi n'wana kambe hi kombela ka yini a nga na vukoweto swinene se loko a ri munthswate tani a ri na swikoweto swa xihlawuhlawu hikokwalaho ka yini i fanele nghenisa vatswari va yena a ni munthswa i kurile va yena hi va nghenisa hi leyi hi va nghenisa hi ku hava n'wana lowa beburiwaka a ri na xihlawuhlawu kalanga i xidyondzisi mani ni kombela ku mi nga si famba mi yi hlamurile yaleyo ku ha n'wana wo tswariwa ra xihlawuhlawu na ku ya ka vonge n'wana ta yini ka mahungu ni kombela ku hikokwalaho ka yini mi nga hi tekangi loko majala ma yimele Soweto va egwazani ni n'wana lovo ku fana na leswi mi hi tekisaka swona namuntlha ni hisekile khalango ni rhumele voice note yi lo ka yi nga vi na nkateko wo yi twala vana lava ya loko va kha va banana na kwala kusuhi na le ka mina ku le xikolo vana lava loko va kha va banana khalanga a na va ta bata yona siku rin'wana va swi tiva ku va under age khalango va tlhela va vula ku mutlhavi kasi utswari u under age mfana ku ri a na hala ta vulavula hi swona ku vumbiwa bya hina loko swi fika hala ka vanhu ri hoxekile vana va fane va khoma swi nga va ku pfaleriwa va gweviwa loko va ri na malembe ma nga a hi yeni mahungwini himpela nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa nongo timinete ntsene kuphela awara yan'we ka Munghana Lona FM i khensile bonging wa Munghana Maluleke na mahungu ya misava ya awara yan'we ka vula ya awara mbirhi ya ta landzela na Rulani Mzamani tinhlokomhaka ta kona ya hafu kuphela awara yan'we loko mene huma so ivi xipano xa dzumba na mina xi nghena xi ta mi tisela nongonoko dzumba na mina ta va ri kona na Ike eka nhlekani wa siku ra namuntlha 015-297-1855 tirhisa mathevela DPL sabc.co.za Afrika Munghana i Twitter handle handle ka sweswo ku na ti-voice note leti lavaka ku ti tlanga kambe nga si tlanga tona iva ni sungula hi twa muyingiseri loyi hi twa ku yena u hi khomeleni nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene na vaxumi mi ko vindimara swi yo yini i swinerekisani se swi lunghile khale i kwihi Joshua hayi mi ta voni mahlo n'wina a ku na xiphiqo swi vari
so very van'wana veri ku faka yin'wana i ku pfuka yin'wana loko munhu a chava ku ya ku tirheni a tirhisa xivulavulelo lexiwana i ta xi kuma lexi a xi lavaka wa fa i nga ri na nchumu wa fa i huma i ri epensionini kumbe i ri ku tirheni kasi leyi xikhwameni a ku ri ha nchumu namuntlha swi va rhandza ku vulavula ni hambana na van'wanyana a ni khomeriwa ku samboko tanihiloko va ku vonele ra munhu a ri hloniphisiwi sweswo mhaka leyi nga endleka la Stellenbosch le yunivhesiti leyi loko a ku ri mina peluka ku ri n'wana wa mina la kumekeke a tsakamiseriwe mkumba tanihi tatana wa yena ni nga n'wi nyika mali ya ku ya a xikolweni tanihiloko a ta byela mina ku sungula ni nga tata wa yena a ni ta ku n'wana nga tshama hansi ni ku byela ku a hi ku hela ka misava a swi sunguli hi wena swi tele swiphiqo swo tala swi nga humelela la misaveni hi nga swa xihlawuhlawu hi nga pfuli nandzu a ni ta byela n'wana wa mina hikokwalaho ka yini n'wi byela ku n'wana i nga pfuli nandzu loko swi va ra kota ku nghenelela van'wamahungu ku nghenelela swa tithelevhixini ku va na ku hlohlotela swi ta mi vangela leswaku xivongo xa n'wina xi duma ingaku hi xona xi nga endla ku va na xihlawuhlawu lexi tsandzaka na lava va nga na authority va nga na leswi hi swi vitanaku hi rito ra vadi va hlamba ngeprerogative power va rhangela ku tiko ku xi herisa ni ta va ni ndlela yini na ni ta va ni ndlela na ku na yena n'wana wa mina ni fanele ni kambisisa ku loko misani wa mulungu a za a hundza tirhumu letiya tin'wanyana o ta ka ya wena ntsene a ta fire ka ya wena hi ku laha ku na house breaking i case yo sungula yeleyo ku tlha ku va na yini na indecent assault leswaku tsakamisela a swi sukela kwihi i fanele a ni hlamusela na nga n'wana wa mina i ni khamera hi rindlwini ene xin'wana lexi hi fanele hi xi languta loko karhi hi vulavula ti-case ta ku munhu wa ntima va ringete ku tatana Mandela va nga swi lova a hi hambaneni na tona a hi tivitaneni ti-images of God loko mi tshame kona studio swi va ra mi xifaniso xa xikwembu n'we Adamu na mepeluka ni Adamu se loko ku fika mi vula ku leswi n'wina mi nga lehisa swona na mina nga ri munhwani hinkwerhu hi va Adamu yele mi nga heta ku yi vuya hi ku ni seketa hi xihatla ni tene ri ku tirheni hi 1988 a Bramley police station le Joni n'we ma famba tindhawu ma ti tiva milungu n'wanyani xilungwetana xa ha ku vuya college na ni karhi ni ri na malembe manharhu ni ri ku tirheni swi ni vitana sweswi mi nga ni vitanisa swo sweswi i ku heteleni leswi mi nge lo nga le a swi rukana ni lo ndliwa hi xikwembini va tala ivi loko swi heta sweswo ni swi xiyavula na leswi ni nga ta ka ni nga swi vuli moyeni ivi vatirhikuloni va ni hlohlotela na ku vuya ka nhlokomhaka leyi va ni hlohlotela ku xi pfuleli milandzu ni ya languta lava nge mina ni pfulela mulungu loyi a fostere milandzu ene vona ikokweti wa cheni ku tsemeka na tinkulupu a dzidzimbeto wa wena hansi a nga pfulangi nandzu va la ku tirhisana mina wa xisiwana ene nkarhi wa kona valungu a va ha ri na matimba va hambana tikhaki va ri na mamvhele ne le swifuveni ku nga si va na leswi va popcorn a va sapu swa tinyinyona se ku hetisela a ni ta ku loko nyimpi yi nga mi lavi mi nga yi ngheneleli yi tata ya n'wina nyimpi loko yi nga mi lavi mi nga ti njhani mi nga yi ngheneleli ya wena nyimpi yi tata hlayisa tithulusi leti i lwaku hi tona hi ku loko i ya tirhisa nyimpi ya wena i tirhisela van'wana ti ta bvinyeka tithulusi loko se yi taka ku n'wambo ya n'wani wa ha ri hava na swilo hi xona hi ku a wu tirhela tinyimpi ta van'wanyana lava nga ta i nyuma va tlhavulana mindzuku xin'wana munhu a nga pfumeli ku beriwa mavoko na makhwela eka ti-mob justice ku fana na sweswi nga endleka le xikolo xa Stellenbosch loko va ku bela mavoko na makhwela loko mina ni ta ku khoma ni ku teka tintilo wa mavoko na makhwela a va kona i ta va i lo na va milenge i ri wexe xitokisini i tlhi vhakeriwa ntsene hi swisiwa swa ka n'wena va sala lava ba makhwela na mayini na mavoko a endla yini a tindla ntlhari a hleketa ku lava van'wana a va tlharihangi na se ku ve na case yin'wanyana hi 1 second case yin'wanyana se swo beriwa mavoko na makhwela leswi munhu va n'wi bili leswa mob justice that's why hi tshama hi karhi hi vulavula kwala ka nhungu lowu na n'wina swi vana loko munhu va n'wi bili a wile a ti ferile munhu loyiwani wena i tambu ya ngwani Morgan Xivambu na phete va ku bela mavoko nga pelu ku nga leha leswi ke raha munhu loyi a nga ti fela khale ivi case ya ka postmortem dokotela o tsala ku munhu loyi
ilove yini mbangane yo yo hetelela kasi munhu a sekhani lo wa heta ku ra iya ka dlaya mi fanele mi tiva swi fana na yini leswi hi vulavulaka hi swoko munhu a nga toloveli ku loko xilo xi ri kule na yena a nghena hi ku timhaka leti ta ku pumba na tona a ni va vona tifoni ta hina leti hi nga na tona namuntlha tsara yes vanhu va ta tifoni tindlela tin'wana lava nga tswariwa sweswi vana va tswariwa va khome tifoni a nga ta foni i nikiwa matimba wani wena wo teka swinepe xa vanhu loko ka va tsaka misava n'wana hi ku na ku lomu teka ti-accident instead munhu a pfuna vanhu lava nga vaviseka movheni i teka swinepe i thoriwe kwihi ku va journalist ku ti-journalist hi tiva va pethalanga lava vulaka ku hi fike njhani laha loko vulavula yi karhi vulavula na va ku ni mi twile leswaku ve ri no koma sweswo loko tsivara a za ku ni mi twile a na moya i nga vuyeleli se tifoni mi fanele va careful loko mi ti tirhisa hi ku ta khomisa van'wani va vula na maviti ya vanhu yes ni mi twile loko va tlhela va swi haxa kona ka tifoni ta vona leti va nga na tona va nga na matimba yo haxa maviti vito ra munhu ra durha Nemetwe 100 svar intiyiso leswi va swi vulaka ngopfungopfu loko kha hi langutana ku sweswiwani se ku humena nawu lowa wa popiya nawu lowa wa popiya na wu vula sweswo ku loko i fanele teka xithombe xa mehe xi veka ka Facebook a swi na mhaka ku tsala yini kumbe u endla yini u fanele va sungule kume mpfumelelo ka mehe kambe van'wana va vileli van'wana va vileli hi ndlela leyo kambe ke siku rin'wani swi nga hetelela swi mi khela matluka kumbe swi mi khela matluka la ku tlanga lava nga rhumela ti-voice note kambe ke imani ni twa muyingiseri loyi ni twa ku yena u ri yini nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Ngiyabona Khalanga. mi le moyeni papa Khalanga man a ni December yini mavonelo ya n'wina lama mi nga ma vula ya ku generalize mo ku no vanhu va ntima halolowo is very disturbing. no ni ma withdrawing Yeah, please man because tiki lora lo mo ri vona ri so ra ke hina vanhu va ntima break by break lava nhlongole yin'wana lava ya loko ni mbutsa ku mtshami n'wi vona ri na khande xikafula aka mi nge byeli kambe a hi tlheleleni ka context ke liya ya muyingiseri loyi a ku van'wani va tala tikweni va fika va pfula bindu va ri xavisa kwala tikweni ivi va tlhela va thola na hi xiboho ya vilelela ku i fane a thoriwa se ivi ninge hina swi tsandza ku na hina hi ti sungulela ma hina mabindzu ku fana na malama ma ri koho ku sukisela khale na khale ma nga hetelela makhisa ma nga ha vi ku kona sweswi va kona lava ma sungulaka vona generalization ya n'wina a yi ri wrong so lava taka va ta endla mabindzu lava amukeriwa mara ku fanele prioritize va vanhu va laniwani ku fanele thoriwa vona va right mingiselo a right no hi lawe munhu i pfule bindzu ra yena i le ku xaviseni ka mageba exiphaza xa yena se n'wana wa yena a nga se tirha buti wa yena a nga se tirha i fanele prioritize n'wina hi mhaka yini loko mi tisa bindzu endhawini yo karhi man xo sungula ni fanele ni vulavula na community okay ni tisa bindzu ra so ri ta endla swilo swa so and then kwalano ku fanele ku beriwa ku no okay i cinco wa njhani lowu nga ta i hluvuko wa njhani lowu nga ta wu tisa ka community leyiwani and then swi va clear and then u tisa yini kahlakahle tafuleni leswi fanele swi va clear sweswo and then mara kambe mina na n'wina hi nga pfumelelana ku hambana ku sweswo hi leswi hi nge ri ka vutomi bya siku na siku a swi le ku endlekeni ku ngo va ku ri leswi a swi fanele swi endleka swiphaza leswi nga koho lomu a switandini a ni tshembi ku fike ku va na tlhela hambi ka hina laha ni humaka koho a hi zangi hi va na nhlengeletano va ku xiphaza lexi xi nga pfula laha khoneni ku ta endleka yini na yini i ta hi pfuna yini xilo xo loko vulavula swiphaza milora ba ya hansi ngopfu a hi vulavuleni hi restaurant okay leyi McDonald munhu loyi u huma KZN u ta pfula McDonald agiyani i yini xi faneleke xi languta ro sungula loko ku ta na mazulu va hina va suka le a KZN va ta kota ku tirha la McDonald community a yi nga ta twana ku va mi ka mi divide community ndlela yeleyo kambe ka context ya muyingiseri luya a hi vula leswi mheni nge le ku vuleni swona ya mara xiphaza a ku ri xexo na hina muyingiseri bindzu na rona mara context loko vuya context hi lava hi bindzu lava va humaka handle va ta pfula mabindzu
Ndingiserulanga vulavula himhaka ku okay necessarily ku fana ku va ku ri makula mabindzu ma tele yena kha vula tirero a nga vuli ku va mabindzu a kha kombisa ku lava va ku tumbuluka India a nga dziya ku van'wamabindzu yena futhi a nga generalize a ri specific let me tweet but na case 015-297-1855 imani unda la tatanga ti voice notes ta n'we loko mi lava ku twa nakambe nongonoko lowu yana ka www.mnganalonfm.co.za kwala ka va awara ya nharhu hansi va ku se ta va ri na wona podcast se yi tshamisekile hi ndlela leyo ivi matimu ako i vulavula njhani kwaleyo na khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula. U famba hi movha wa masikunyana eka Outsurance Essential wa hlawula ku u lava ndzindzakhombo wu ku sirhelela eka ku yiveriwa timhangu kumbe ku hakeriwa 1 million rand yo byala vutihlamuleri bya timhangu. Loko movha ya wena wu ri na malembe yo hundza 5 wu nga ri wa xikweleti wu ri wa ntsengo le hansi ka 125,000 rand SMS out eka 38462. Outsurance vakorhokeri va swa timali na ndzindzakhombo lava nga le nawini ya kuna milawu na swipimelo. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Lores losile botpheta na muhumelerisi na vulavula ko hi rinkateko maluleke dari la Pitori ha Gomora. Leswi nga endla hi student lexiya xa mulungu hambi u ndzama ku swipholicha hi leswi a nga dyondzisiwa swona kusuka ha ri kaya. Apartheid ku vulavula ntiyiso ya ha ri kona. Ku na ndhawu yin'wana kona la Pitori la Gezini a Wevalley Plaza. Movha wun'wana na wun'wana ndhawu leyi ku komba ku apartheid ya ha ri kona. Movha wun'wana na wun'wana wa munhu wa ntima lowu nghenaka laha ka complex liya wa ripotiwa. Loko ku ri ku i na vana vambirhi va vula ku i n'wanuna na vana vambirhi lava ntsinini, which means mololo complex liya vo chava ku vula ku vanhu va ntima a va amukelekaki. Leswi ni vulavula from experience ka khampani leyi gadaku laha ni yi tirhile. Loko i nga ripoti a wu susiwa ku munhu loyi a nga ripotanga. Munhu un'wana na un'wana wa munhu wa ntima i nghena loko nghena hi movha wa ripotiwa ku i n'wanuna na n'wansati na vana vanharhu un'wana na un'wana, which means ku ya hi mina swi vula ku munhu wa ntima a nga amukelekangi laha vo chava ku swi veka kahle. Leswi vula ku apartheid ya ha ri kona. Swilo leswi a nga swi endla miselo hi leswi a nga dyondzisiwa swona ku loko vona munhu wa ntima munhu loko vona xilo lexiya a hi munhu mo hi swi veka kahle leswi va swi vekisa ko khale na khale ku lexiya i babuna hi munhu. Inkomu botpet. Minjhani botpet na muhumelerisi. Laha mina lexi ni lava ku ta hi xo hi lexa xirilo lexa Eskom lexi ka strike lexi xi nga kona laha Tswalapilo laha Thembisa next to Thembisa mall. Mi nga mi swi twinyana ku na strike xa gezi ku va ku na gezi nkarhi lowo leha. Botpet swin'wana mfumo wa hina hi ngo sola ntsena mara hina vinyi hina hi tidlayaku hi wexe. Botpet laha tlhelo ka Tswalapilo laha ku na mikhukhunyana yin'wana yi nga kona lahanyana va koka gezi swi nga ri nawini va ya ka tipoli laha tipolini ku nga na swibokisa swa gezi va fika va koka gezi laya va ri hoxetela amikhukhwini laha xilo xa sala xi nga ha pfalekangi. Botpet ku na nyana switsutsunyana nje gezi ri boheka kuwa ku na nyana switsutsunyana gezi ri boheka kuwa. Se namuntlha loko swi wisa leswi imisi va kha yi damage yini ti-transformer ku banyana moya ku wa gezi ri damage ti-transformer se ti-transformer se ti tshwini namuntlha hi la ku ndla strike xa ku hi Eskom yi timele gezi. Eskom va la ku lunghisa ti-danger box ta hina kasi hina vinyi hi nga dlayi wexe. Botpet swilo leswi swi nga endliwa laha Tswalapilo va tshamela va tshamaka laha Tswalapilo hi leswaku munhu a ti chelela poison ka swakudya swa yena ku ta ri fana na lawa yena. Va endle swilo leswi va ku va la ku wisa Eskom kasi vona hi voxe vo ti dlaya. Botpet swin'wana mfumo wa hina hayi mina a no yima na wona mara ni vula ku ka swin'wana u right mara vaakatiko a hi ti lunghiseleni swilo swa hina hi hexe. Loko vo ri tshika vanhu va nga koki gezi i nga va ha ri na gezi laha Tswalapilo na mithlingi va nga ri ku ndle ka strike. Inkomu Botpet xikongomelana vhele a hi nduma. Inkomu. Hlikani Botpet mhaka leyiwani ya tika ku vulavula ntiyiso
swin'wana hi nga vula ku ri vana lava va swi tekelaka vatswari va vona. Mativa la ni tirhaka kona i ndhawu yo nghena ngopfu valungu na vana va vona na va tshama va kha va nghena na vona va huma na vona. Loko za mulungu a xeweta munhu wa ntima na n'wana wa yena wa xeweta. Loko za mulungu a nga xeweti munhu wa ntima na n'wana wa yena a nga n'wi xeweti. Se ma ku ri hi karhatekile nkarhi wa apartheid hi hleketa tano ku ri loko n'wana wa mulungu a endla swo ka munhu ka n'wana wa ntima swa ku ha ri na moya lowu wa apartheid. So leswi swi nge heli ku ri va ha ri na ina tsona i ntiyiso bona apartheid ya ha ri kona ka valungu van'wana va ha ri na wona moya lowu wa apartheid and still va dyondzisa vana va vona ku ri munhu wa ntima i munhu wa ntima hi nchumu ka vona. Ikombo pheta. Loko n'wana a nga tswalekangi loko a nga ri na mahanyelo a nga na mahanyelo a swi nga zo swi ngo faka vatswari va yena eka timhaka ta mahanyelo ya yena. Na kuma ku mutswari hayi munhu wa kahle swinene mara n'wana yena a tikhomaka hi ndlela yo ka yi nga ri yona. Marito lama ma huma eka mbayimbayi team ya inkomu. Ya mina ni ri Mr. Team yambo ni nga vula marito lawa. Loko vana va endla swo homboloka a swi vuli leswaku hayi va swi tekele ka vatswari mara vatswari va kumeka ka vanhu va kahle. Vana va dyondzisana hi xivona kwale xikolweni se swi nga endleka kuma ka hikuva ni xin'wana na xin'wana a ni loko xo va xi hlanganisa munhu lowo wa nhlonge yo basa na munhu wa nhlonge ya ntima hi hlawuhlawu mara loko swo ta swi ri endliwa hi hina hi ri va nhlonge yin'we a xihlawuhlawu hi ta ku swini ende vana lava a ni vatswariwe sweswiwani 1994 vana lava va sweswinyana a va tivi nchumu na hi mhaka ta xihlawuhlawu lexi va ku vulavuriwaka hi xona. Avuxeni Ngalanga Pet Mathebula. A mhaka ya machudeni Ngalanga ya ku mchudeni wa munhu wa nhlonge yo basa u tsakamisele a nhundzu ya mchudeni wa munhu wa nhlonge ya ntima. Leswi va swi vulavulaka swa ku i suka ka vatswari hi mhaka vatswari va kule na vatswari va vona va ri na xihlawuhlawu. A hi yona ku ya hi tiyiso hi mhaka yini na hambi va lava va tima va nga kula va nga ri na xihlawuhlawu va kota ku dlayana xikolweni va kota ku endla mihlohlolo yo tala hi twa ku siku rin'wana na rin'wana a xikolweni va bana mathicara va lava va tima va ka hina mara wa yi nga vuli ku va swi tekelele ka vatswari va vona hi mhaka ku ri i xihlawuhlawu wa yi nga swi vuli sweswo na loko a ku ri munhu wa tima a nga tsakamisela lahaya a yi ta ku i yini a yi ta swi vula ku ri i yini sweswo hi swona i munhu o va a nga ri kahle nhlokweni hi vuyena handle ka vatswari va vana a yi humeni ka vatswari va vana va vana wa n'wi dyondzisa n'wana switsandza wa dyondzisa n'wana switsandza so a yi tshikeni vatswari va vona hi ya hi ku ri n'wana loyi o va hava a mihleketo hi vuyena leswi a nga swi endla swi wrong a swi twisisa mara mhaka yi hlawuhlawu a yi humeni ka ku lumbeta vatswari mara swin'wana hi swona swin'wana hi swona i phapha mahlongwani ri kwala Sohlangovi i koma Mwaxi. Pete minjhani sweswo kwa kun'wana a nga huwa hi ku tsakamisela tibuku ta un'wanyana ku wa swi kona mara leswi swo un'wana loko n'wana a ri ku dyeni n'wana a fika a humesa moya swi kona ku moya u ta wu hema mara u ta hinda se leswiya a yi ku huwa botpet ku va ku a na airtime a na swi koti ku nghena loko ni foni na milungu wa mina la ni tirhaka kona loko a hlamusela i ri yena ka vona va kule munhu wa ntima va n'wi vona ku nga ri nchumu so loko va vona munhu wa ntima vo vona xiharhi xin'wanyana se si yena i amukele Jesu i lava ku cinca vutomi lebyi ka vona a va hanyisa swona se sweswo vana va swi teka ka vatswari va vona in short na khensa botpet khenseni xikalavitu khenseni swinene kambe ke minkarhi ya ku tala loko hi kha endla minjhekanjhekisano hi tshama hi kha hi kombela ku a hi ndleni minjhekanjhekisano hi ku niri loko bye ku vari ya tikanyana hikuva a ni se i maveriveri ene maveriveri minkarhi ya ku tala hi tala ku ka hi nga kambe nakona ka humerisiwe hi tinyiko Morgan Xivambo ni khalanga Pet Mathebula hi tiphinini mani hi tiphinini hi ri koho kwele ka Facebook ka Munghana Lonene FM ka papila ra Facebook na n'wi endla ni tani mi vona na minongonoko yin'wana ku ya mahlweni ku yi ta va yi kha yi fambisa ku yini mi kota ku vona ku hi va hi kha hi endla yini la studio laha hi ndlela yeleyo kambe ke sweswi ne
i nkarhi wa ku ni huma so loko ni huma so swo vula ntsena ku Mzamani Rhulani Mzamani u yime ku lunga ku ta hi byela ku mahungu ya wara mbirhi ya ta yimise ku yini kambe ke na lo wa ntukulu wa ntukulu wa naskana ekwala wa tiva a ni ku ti trends nge ti landi ne hi ta stikisa sweswi mali loko za ku lava ntukulu wo ve i la ta ni khandziyisa kwala henhla ka leya ya malume ya kun'wana sesi mi nga ri katsi no vula na pointa leyi mi nga mbala mafita malume mahungu aya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula.